Posle nekoliko sati igranje na Super Mario World glavata mi se vrtat dve prašanja, da li kreatorot na Super Mario je vegan što Mario jadi cvekinja i zelenčuci. Da li kreatorot obožava blago čim skalite na koji se kačuva Mario ličat na redovi od čokolado. Me pukavte. Samo prevet vam. Ostajte me malku da stišam. The broccoli says, I look like a small tree. The mushroom says, I look like an umbrella. The walnut says, I look like a brain. And the banana says, can we please change the subject? Kako se zove programerov drugi sastanak date? Update. Koja je najgora programerska kletva? Dao Bog da ti žena bila open source. Meni će na rođendanu svirat grupa YouTube. Nema pjesme koju frajeri ne znaju. Kako se zove Twitterašev sin? Tagovan. Kako programer izjavljuje saučešće? Primite moju tehničku podršku. Lil, and that was my line. Chocolate for all generations. What do Dora the Explorer and Internet Explorer have in common? They both take 20 minutes to perform a simple task. Why do Java developers wear glasses? Because they don't see sharp. Koga imam alergije, zboruvam kako lepa brena. Komšo, a bez zošto kućeto ti se vika Belčo, a crno je kako Noki. Togaš zošto žena ti se vika Ubavka, a komšo. Mamo, kade je Panama? Vo Sredna Amerika, Kjerko. A kade se Bermudite? Vov Torata Fioka. Mamo, što ima za ručak? Folklorna boranija. Kakva boranija je ta? Je jadiš i orok je igraš. Brza pomoć. Da, povelete. Dojdete brzo. Mi trebati no 100 evra. Sakam jedan den da se vidam oblečena v obel. Važi kjete zapišam na karate. Popularni turistički destinaciji za leto 2020 godina, La Terasa, Kupatilski ostrovi, Santa Cuina, Sojedineta agolna garnitura. Molim me napišete vašата lozinka. Rozi. Lozinkata mora da bude podloga. Ajde, podloga neka. Rozovi, rozi. Pakniki. Lozinkata mora da sadrži barem jedna cifra. Ajde. Jedna rozova roza. Pakniki. Lozinkata ne može da sadrži prazni mesta. Dobro, ajde, spojeno. I vidimo velike farke. Jedna rozova roza. Lozinkata mora da sadrži barem jedna golema bukva. Ajde. Jedna ebena roza. Lozinkata mora da sadrži barem jedna mala bukva. Ebana rozova roza. Lozinkata mora da sadrži barem jedna cifra. Jedna ebana rozova da ti imam se po spisak. Lozinkata veke zafatena. Wikipedia veli, ja znam se. Google, ja imam se. Internet, bez mene ne možete. A struja tomu veli. Navistina? Ja знаете информатичката клетва. Ако ви изнервира някой, ова да му го речете.
da je gospođa da je open source. Ave ženite ti se kako internet domeni. Ti još visakam. Sveke za fatanje. Šavika programer, odjemo osnovno video. Slava mi je grafička. Šaprica na gorski virus od jedan kompjuter. Ništa, samo prostor za fajt. Kako se urege slab i debel informatičar? Jas, ako sam bajt. E pa ti si gigabajt. Soblečete go čorapot, obojte go noktot so flomaster koji što ima boja kako vaši od čorap. I toa je toa, vaši od čorape je kako od prodavnica. Кафето е пијалок, кој што видот наутро го претвора од SD во HD резолуција, но ако е поквалитетно, може да биде и 4K. Prodavam lubenica, slatka kako tugja žena. Prodavam piperka luta kako sopstvenata žena. Izleže modana iskinata obleka, iskinati farmerki, iskinati majčki. So netrpenije čekam da stanat moderni čorapite so dupki. Znaj sve krvati deka si so mominsko prezime na Facebook. Ne, ja blokiram. Martina, to je 7 days i welcome. Kroasani čerđe za pred vrata. Edinica, sine kakvi ti se ocenkite. Kladilnica, kec, dvojka. Koji ja ne mal doma, ne znaje kako zvuči borben avion. Mi se povrak je od vašata usluga. Sakate kjesat. Sekoga škok je go vidam ova, mislim deka počnuva Tom i Jerry. Komši, šovaka od sabajle do večer šetate po ulici. A mi, decata učat vo sobite online eksik nodze padnaja, doma ne sme svrteni. Ženo, ja si najdov ženska, zaljubljen šumbonea. Ehe, jas od koga imam drug, pa ne se falam. Da imaše usta, frižider od kje rečeše, ostaj nešto iza drugite. Lekarite sovetuvat, za da ne nastinite dodeka razgleduvate što da jadete, poželjno je da imate frižider so staklena vrata. Ako nekoj vi frli kamen vo životot, frlete mu cvekjeno, ne zaboravajte jasaksijata i gledajte da je pogolema. Vlečkite na Adidas se daleku pone kvalitetni od čik kumanovo. So vlečkite na Adidas ne možeš da rabotiš na gradilište, niva i vojska, a čik se odlični za sekakva prilika. Dokolku se zakinat možeš da gi stegneš so pocinkovana žica i teraš ušte 20 godini. Kupuvajte kvalitet, a ne ime. Mamo, što ima za ručak? Folklorna boranija. Kakva boranija je ta? Je jadiš i orok je igraš. Sine, kakvi ti se ocenkite. Kladilnica, kec, dvojka. Koga imam alergije, zboruvam kako lepa brena. Alo policija, maž mi pred 3 dana otide da kupi kompiri i ušte go nema da se vrati. Što da pravam? Ništo gospodju, svarete gravče. Danas prva četvrg navjas, vo učilište da go slušnat mojut glas. Učiteljka mlada mi se padna, tato vednaš na Facebook je jadna. Koga mi se dere majka mi se osjetljam kako da šum vo top shop reklama, vo sekoj moment očekuvam da reči na to ne ese. Ne šum debela, pogreška se kapev so šampon za volumen. Koja je omiljena aplikacija na James Bond? Tok, tik, tok. Vo serite koga se raspravat za vremena večerata, stanuvati ne sakat povek je da jadat. Ja nema da stanam, pa makar i vojna da fati.
Si bilo jedno dete i si bilo ušte jedno dete, posle došlo ušte jedno dete. Kolku deca bile pred da dojdat decata? Ne znam. Što je ova? Denje laje, Nokije pliva, na baba TV licata. Kako go vikale Nikola Tesla na galeno. Kole motiče to. Što kje se sluči ako frliš zelen kamen vo crveno more? Kje se namokri? Zošto džuđinjata ne igrat futbal? Zošto trebata gi golička za jajca? Odele dve jajca po ulica, jedno to go zgazilo kola, a na drugo to mu puknala žolčkata od smenje. Kako se vika lav bez kosa? Jelav. Kako se vika sinot na alkoholičar? Sinalko. Si šetale dve krofni po ulica i pokraj njih pominala jedna pica. Otkako ja od minale picata, pednata krofna i vikana drugata, vidi ja seljanka na kolku se našminkala. Češmata na hidroforot mu rekla, ti mene možeš voda da mi nosiš. Sekogaš si nosom diazepam vo parični kod za vo slučaj ako nekoj mi ukradi da se smiri koga kija vidi deka je prazan. Dao sam joj da me ubije, dao bih joj noćas bilo šta, samo da me jednom pogleda. Ako ne se popravi so penjeto, Karleuša kjego otepa so navredi. A ako odi so ovaj styling mu nema spas. Veliš. Kje mu reći izgledaš kako Fred od Kremenkovci, da idiš od preistorijsko vreme. Včera mi go isklučija internetot. Sedev so mojite, fini lugje bile. Alo brat, pomagaj. Kompjuter od non stop mi se restartira, što da pravam. Na podu tlije. Da. Smeni si gi čorapite, gubi soznanije. Marko, ajde kaži mi, što kje dobiješ ako izedeš 10 jabolka i 5 portokali? 100% proliv. Vnučko, dobra li je ta 5G mreža? Zašto babo? Da mi kupiš jedno 5 metra da gi zagradam kokoškite. Mažu, deneš mi je rodenden, što kje mi podariš? Do godina obetke. A ova godina? Ovak je ti gi dup namušite. Si sedime so majka mi vodnevnata i istignuva poraka, a telefonoti je vo kunata. Stanuva i jačita porakata i taka si vo kunata svari mi kafe. Tolku mnogu me počituvat, što i vratite vo supermarket sami mi se otvarat. Dobar den, dajte mi 18 konjaci. 18, ne mi se mogu. Pa na vratata pišuva, ne služi me pod 18. Baram da mi dajte tegla ajvar za da se slikam za na Facebook. I so to da mislat lugje to deka imam naprajeno.
Na Google napišav. How to sleep 8 hour in 4 hours. I mi izleže prozorče so tekst. Mental hospital wants to know your location. Sti dve kopčinja. Block. Allow. Istražuvav nešto za istorijata na mausite i moram da priznam da je kad dizajnot na mausite od 80-te me podsekjat na prekidačite za WC. Ja sam najlepši i najpametniji robot. Ko ti je to rekao? Onaj ko me napravio. Pa i meni je tata rekao da sam najlepša i on me napravio. Miljana, ti izgleda veruješ u sve što ti se kaže. Pa kao i ti. Naučila od tebe. Izgubi se Mujo u Beogradu, pa naleti na Mariju Šerifović i pita je: Izvini momak, gde je ovde knez Mihajlova? Marija se okrene i odbrusi mu: Alo bre, majmune, nisam ja momak. A Mujo će: Ne ljuti se bolan, nisam znao da si oženjen. Se bara rabotnik za VOMTV, posle 00 časot da šušti. Da vleze švo soba na tinejdžere kako da vleguva švo prodavnica se za 99 denari. Demek samo da razgledaš a izleguvaš so 4 čaši 6 čini i 3 krpi. I kup đubre koje ne ti je jasno što je. Šok lavašna glakok je tu studij. Visoka bažur. Zdravo me interesira koliko pari je nov akumulator za Audi C4. Imate slika od stariot. Da šega kje vi pratam. Včera kupi vaga koja što zboruva. Koga se kačiv na neam i reče kje ve mola meden po jeden. Kolku godini imaš? Ti što misliš? Ja smislam kredit da zemam, pa ako si polnoleten žirant da mi bideš. Najubavo je da se družite s ona s debelite ženi. Zimno vreme greje me, letno vreme drži me senka. Se kako sme od kjar, vo se koje vreme možete da se potprite na nas. Ne molam ne dišete. Zašto? Da ne prdnavte. Doktorat mi reče utre da dojdam kaj nego i od sabajle, da ne jadam i da ne pijam ništo. Sigurno šaka da me časti. Žežija. Koja im je zajednička karakteristika na Dora i Internet Explorer? Na dva mu treba 20 ili povek je minuti za da izvršate jedna zadača. Kako se vikaš? Lepa. Kakva ironija. Vo jedan kafić. Što kje se napijete? Kafe. A kako go pijete? So usta. Koliko kila si brat? So naočari 70. A bez naočari? Bez njim ne gledam. More ko kjete šutnam ni Google nema da te najdi. Mi trejce, položivte. Dojdete po ocenka. Položiv. To majstore. Da se sredam i da odam. Baka šumko od ođak padnata. Juhi jej. Konečno. Alo majko vikaj svirači, položi po 30 obid. Alo policija, maž mi pred 3 dena otide da kupi kompiri i ušte go nema da se vrati. Što da pravam? Ništo gospodju, svrete gravče. Koji go slušaš povek je, mama ili tato? Mile Kitić. Ušte jednaš reči mi krava i kje jadiš kjotek. Dobro dušo. Da šega kje si legnam me bolat nozete. Prednite ili zadnite. Vlavo grabil zlatara, go fatile koga se vratil po ciglata, Facebook padna, debela vrabotena se sopnala, padnala i ocilniot zemljotres serverite nastradale. Za srekja nema čovečki žrtvi. Ženata go istepala maž od bidejki to i rekol, plastikata na džamujte je pokvalitetna od tvojata. Babata go prijavila zetot muzičar deka mu gi zemavi licite na turneja za da gi korist kako kastaneti. Maž bez pari go šaka samo jedna žena, majka mu, a i baba mu ako je živa. Tato maž mi cel den gricka nokti, šo da mu pram. Frli mu javilicata. Nozete dolu, ne si doma. Dario, da li denes kjeja popravaš ocenkata? Ne profesorke, ne nosam štrafciger. Imam pametan frižider što zboruva. Posle 10 minuti mislenje što da jadam mi reče. Zatvori ja vrata tak jete otepa promajata. Perica mu se žali na majka mu. Mamo site na učilište mi vikat deka imam golema glava. Ne se nerviraj sine, tvoja ta glava ne je golema.
Vo međuvreme sidi tatkomu. Ženo, što je onaj točak nadvor? To ne je točak, to se naočarite na perica. Kolku se piperkite? 200 denari. Šo napravi be, polne ti da nese. Plato mori, plato ti si moje, zlato na 5 ti te zemam, na 6 ti te nemam. Mujo. Što je, fato? Ti zvoni mobilni od. Pa dobro, ko je? Nekoj low battery. V nedjela šumna svadba. Pokanata mi ja pratija preku Viber. Se mislim šega da slikam 50 evra i da im čestitam preku Viber. Danas prva četrg navjas, vo učilište da go slušnat moj glas. Učiteljka mlada mi se padna, tato vednaš na Facebook je jadna. Ja stvarano ne znam zašto na nekoj mu pcujete 3 majki, koga je jedna go rodila. Brat, kaj ja zapozna žena ti? Na ringišpilu. Pa zato te vrti kako šošak. Blagovor. Begaj be, zagostite je to. Ajde Martina Stepenova i go zboro tubava. Ubava, poubava, najubava i Photoshop. Kolku ubavo je koga znaješ deka nekomu mu fališ. Kade i da vlezam mi vika tu šte ti faleše. Kakava mi je frizurata. Kako praško? Marko što ni nacrtati. Krava kaj šo pasi treba. A zašto je prazen listot? Kade je kravata, a kade trevata? Ja dopasi, sjojde. Ti si kvalitetna vlečka, nema da se skiniš i da te zgazni mečka. Milijarda godini ti kjen traješ i sidelo se koje makedonsko semejstvo da znaješ. Te nosele, babi i dedovci, majki i tatkovci, čik Kumanovo na se kadeg ima i se vlečki prva liga. Posle 3 panjci grav sekoja kada je džakuzi. Što se dobiva koga kamion kje pregazi vlav na pešački. Parivo banka. Kako se prepoznava vlaška kuklja? Na balkon se suši toalet hartija. Kako započnuva recept za vlaška torta? Nidi kaj komšijata i zemi 3 jajca. Kako nastanal gušterot mudalena, vlav krokodil da odgleduvana. Zašto na vratata na vlav ima 2 špionki? Jednata za da vide ko je drugata što nose. Idat gosti kaj vlav doma. Povelejte, što kje se osvežite. Na bilo što, ženo, otvori prozor. Pivo so 100% voda. Vlaško. Kako se vika tajnata agencija na vlasite? Cicija. Kako se vika vlav na germanski? Štedler N.